Ndcym Diocese Catholic Youth Movement kalapin kuno ia gajalang kerpang jangki samla ia gabalatip uru kum ke annual Diocesan Youth Convention kabelas dangru nado kakat arterik ukulalingkot ajar kusau ha Mother of Compassion Mauklam Parish hakaporman step las dangi kamas bakhoit do Most Reverend Wilbert Marwin Bishop Ndcym par hakapor no paisni layo ban pendep ia gajing mani sakramen bakhoit do Father Alfred Lingdo Anangbri Hagadegasi Leadon Langru, Reverend Father Nicholas Mayong, Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Father Joby Matthew, Alvin Savio Karkungor, President Jog SA CYM. Hilingdo ki reunion bat ki samla harengkat ke Leadon Lang ki reunge jong kabalang. Kokruan laong kokongu yau blay ringkat bat ki kipa haga chikin ke chungpi. Nangba Pinshem yau jisu, lalap kiwat yau pinshem yau, pinyakendu yau. Kosam labi, kay kani kecingim kecungi kebamangi ngiton, kadai kani bangidai banyai wat yau blay, baru blay kedau nanti yani, unsayalam nanti yani, kumbang yau slow na kecing kulay kebanikong, balakot yau Samuel. Habaulit marek syam Eli, o Eli. Kilakot yang ngadon hangni Ndcym Eli Wilando orang bawang Ndcym lakot itu Bahaga balai sin long Samuel hangni ngadon Lalai marek yang syar Eli orang bawang Ndcym Eli ong Ndcym lakot itu Ulasutu bau trai ulakot yang Samuel usamla Ulakot ulasutu Badula ong Lada kawan yang kasur bakot yaki kokren toong ha utrai kokren kotrai usakri tome usna wahanan ko para ko samlabi lada ni wat shisha yung trai min sa shem min sa sultu ya kasur choku namar ni ma bersultu lada magi min don min lekwat kasur jongi kebangi don hakele kepertai isur bakar icing wai kebakikan wai hagi mobai hagi tip hagi cing siau jongki hagi cing sawa jongkele kepertai kisur balai pucat minma banyu siau kasur tu kasur jongki su like no tang gitu kiba lek banwa jongki Hinsa sultu ia kasur jungkum Samuel Samuel balada kisnap hinsa ong ya kini jung kekentin kokren kokrai naba syakri jumme usnap naba syakri jumme kisnap ko Samuel to snap ia kasur kacungple to snap ia kini kasur ke bapasau ia ki naga bentang ke jingim bakhan namar ba kumba Paulus bukul dari cingkulai ke baar mengkawang kilong ke tempel jom Ndcym bukul kilong ke tempel jom Ndcym bukul kamet ke jompi kadai ke balakar kru kau dai ke balakan kentang hakmat jom blay dan ke baptisma dan ke sakramen ke bamaki perhatian kilong ke tempel jom Ndcym bukul kamet jonga jompi ko samblabiye kadai ke tempel jom Ndcym bukul to sumar ku ya kali ke tempel to im dari jingku ke jingha dari jingwat jingperkat hakikam kicam jongki ai bakale kam Ndcym kali kamet kali ke tempel jong Ndcym ku dan long sisa ke ku kosam lagi wacha ya ke jing sniu jong ke pertai kaban yalam ya ki sa ke jingjot jong ke jingim ke jing penjaklia ya kali ke tempel kabadai kamet kecungi ke tempel jong Ndcym itu. Wacha begitu sniu jong ini kepertai ke kring yaki. Na kebentak ini. Nama maki mga baro ngilong kibalakan kentang. Ngilong kita kiba ublay usong batni. Tongin sumar ya kami kamet cungi. Balay kalong kiba kentang. Nama rupris unsakan lipat ya kami kamet cungi. Balai kolong ke tempel jom Ndcym aku nama Kris unsakan lipat usong akale ke tempel akale kamet kecungi kosam lagi sumar jala kecong kamet
Suma dia lagi jong ke cingkru, dia ke cinglong samla ke jongpi. Hakmat jong blay, memaru blay usong ha tatempel, usong ha kani pamer ke jong. To samla ye, to sumar ku ke kini. Ke cingkomu jongpi yang blay lingkong. Ke cingkomu jongpi yang lay pa. Kajing komu jongki ya di bala hek lasan ya kinu hikai ki basnen bakin tu ini. Kanai kata kasim jong kajing sumar ku jongi ya kani katempel kabau bleng song kani. Tena mar kata kosam labi to yai duai to yai kenau. Wacha bakani kajing jot jong kajing kenjat lia jong katempel kabau bleng song. Hakani kamet ke jongi. Do I go?